December ni sompani kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel thiltu le ngai thatu te chibai kanbuk thau achau Middle East lam boina kalmek ka Israel le firfiak polte in bei na hatop tak tak thailawa Syria asata sarkar tluk chet na Israel te US le Turkey ta chu Iran Supreme Leader chuan mopur tu le thiltum nen ni tin haron puwa chu chuan boruak aron ti sang zul ta viau mai hane Israel le Hamas inkara remna kongjunga hanin biakna lotlin na tak tak mu alani lo bok ani engpo ni se West Bank ka firfiak polte chet na tanghian bul hintran phot teang West Bank ka Palestinian mipui tam takom na Nablus khopuya Josephat Khan tlo tumin Israel mi pathum lai mai chu nizan masa khan hankala firfiak polten silain me puawangin hliaman tura anmani tranpuya chanchua tumtu Israel Security Force jingami pakhatin hliamna tak atur bok ani tichuan hetiang thilte athen nuwa hian The Times of Israel chuan voin chama darso marik madeu khrata report anpek dan chuan West Bank ka firfiak polte anchazui lea basan baya he thilthan namhuna hian firfiak polten no pangkum sommi hankap hlum ani he basi West Bank ka Palestinian khopui pakhat Al Khadera tangin Jerusalem lampana ronchuakania masa thuipo hantlan main Al Khader Junction hanti Al Khader khuwa pannakong into khomna mun hanthen lain firfiak polten lambunin hanlo kapta hane hetianga firfiak polte hanlo chetna hian nopang hi natakin kafu ania masa muna hian hathingal mai lawa Jerusalem khopui bullok Ein kerem muna Hadassah Hospital panpui ngal hania Dr. Ten hanun na chan tumin thaito panchua nuwa tukin jing Israel taima jingdarli vela khan nunna achanta hane no pangkum sommi nunna chanta hi Yehoshua Aharon tuvia simha hania tichonal khadar junctiona bus firfiak bolten hanlo beina hian silaya puata ka wangin bus hi hadinga bus chungatang hian passenger te lau baklengin hanon tlang chok chiama firfiak polte hian passenger jingami hengemazat chu ankap hliama heng hliam tur jinga meichia pathum ta chu tlemin hanna deuh hleka anjinga pakhat phei chu anunna ta na dinhundar thong taka haumek ka enkolna thajok pek mek kani tin idf ta chuan han report bok ani poikhoina hmuna hian Israel Defense Forces hengemazat te hanon thlengzui ngala IDF te chuan firfiak polte West Bank mun rang hian engtiklai point hanronin lar ranga mipui te film khura tulani ti anpuanga heti rol hian Bethlehem le hachevel jongjong chu IDF troops tem han hual ngal veka hepa poikhoi tu hi man tumin han ve zui ngala kongpui jongjong po roadblock siamvek ani bok ani Hebra media lamin update anay dan chuan poikhoi tu jingami gunman pakhat chu manani toa Palestine firfiak pol jingami hani ti po nem nge hani toni hanti bok he thilthleng kandon report na chan chu Israelin dauna lian tham tak kara hian Israel border region vela le abik takin West Bank ka hian hetianga poikhoi na hi athleng deuh reng ani hetianga ni meklai hian Syria asata sarkar paithla kani nuwa Israel sipai ta chuan van boruak lamatranga baipuan thakna Syria military nena in kai hnoina nei mun rang zathum chuang zat mai han bom towa firfiak polte beina konga experience nei tha mai Israel chuan Mount Hermon chu anchua san du lo boka heiwang hian ramrang ten andam zui ta zela France chuan Israel hian Syria ramribula Syria le Israel Golan Height in trenna buffer zone atangin in nukdok turin kan ngenani tin French Foreign Ministry chuan thu chuan siama kumsang ka jakua somsari palia disengagement agreement Israel le Syria in hanlo sign to hnuaya helai hmuna hian engsipaima da harem lawa danbo chetna nia Syria thunai na le ramri za turin Israel chu kan ngenani anti Germany Foreign Minister point Israel le Turkey ta chu asata paitha kani hnuwa muanom taka thunai na inhlanton na peaceful transition hanai mek chu
ti chiat saklo turin han nge na ni ti apong zar bok ane Germany Foreign Minister Annalena Baerbock hian Berlin khopuya press conference anai na hethu hisain Syria boina dan chen hian Israel chu Syria ramzau tak lak chun zom tuma hapu boka Syria hi ramdang sipai chaknai mo manga nortur hani tolowa Syria rebellion hellian tak mai hi engtin nge moran bok don ti hi engma ala chiang lawa mipuin zalenan nei theinan Syria sarkar in thak danglam na hi kan ngai chang phot turani hatia Syria pon lampanga tanga ramdang te thunai na foreign power engma hom turani lo hati Israel firfiak polte hanin dau chung zonga Palestine hotana ramdin du tu Spain Prime Minister Pedro Sanchez Juan Madrid khopuya Lebanon ram shroitu tenen in biak na hanai na Syria ramrehum halchu angayani ti asai chuaka Syria mi puitata na thiltra lo thleng tur chu hebiala ramjongjong te abik takin Lebanon le Israel hian ti chia thantum turani lo hati Golan Heights le Aceh Vel Mount Hermon Vel hi UNDOF tia hansoi trin UN Peacekeeping Force 10 kumsang khajapua somsari pathuma Syria le Israel in dauna ti to pani nuwa kumsonga chungjat mai chu patrolling naya anen kolna hnuai lawam to ania masa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hein ramna thuthlung hi Israel hian abo chia hanilawa Syria ramchunga boina thlenga hian Israel chuan hinrolatum don lawa masa kumsang khajakua somsari palia in remna bochia buffer zone han siam chu Israel ven himna security thilatan chawa han tinia sipaita chat thaidan turpo limit siam ania temporary measure ania hunenge machan chung chau hei hi kalpuyani donani ti asoinon le ane Turkey sipaiten Syria boina den chena anram ri nai vaya Kurdish force te han baimek chungchanga po Turkey chu in soifein kanram chunga heng Kurdish ho hian helna han chok chuaka boina siam thin an ni wangin Turkey ramria hian boina aron zawzelo na turin ven him na kan tho hi atulani tin han pong ve bok tichon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu poin Syria rama sarkar tharlo piang tur tan thucha asoya Syria tulchung boina hian Israel chuan inrolatum lawa Israel hian inzom na thatak siam kandua masa Israel ram ti boyamo himlo thayanga hawmani chuan kan ti tur tulanga piang ti kan hre don lawa Syria baipo kan hial don lawani hati Prime Minister chuan Syria ram chunga ral thuam dana mun le Syria military site tam tak an baina chan chu chiang takin haron soita Islamic firfiak pol jihadist ho kuta heng ral thuam te hi hatluklu kan dulawa eng jihadist group poni sela an kuta Syria ral thuam hlom te alu kan dulo wangin Syria military strategic capabilities santi an ral thuam hlom zongjong te chu kan tar keta kan bomani hati Islam helpol zongjong te tia hasoya wang hian tuntruma asata kai khruai Syria sarkar paithatu Abu Muhammad al-Jolani kai khruai Hayat Tarit al-Sam HTS tepo hi antelani ti achiang bok ane tichon Prime Minister Benjamin Netanyahu hian asoizal dan chuan Syria sarkar tharnen hian inlai china dikle thatak siam kandua mase he sarkar hian Iran chu Syria ram chunga helpol ha proxy saute rondin tharle tura remtina pemo Iran ral thomemo ral thom dangemo poni sela Hezbollah ho nena pek anram tini chuan achan let na Syria sarkar thar nena hian nataka pek kan hre don lova asata sarkar chunga thilthleng kha he sarkar thar chunga po hian athleng thayani tin avau khan bok tichon the Times of Israel chuan tukin jing dariat apel nu da khret khan report an pek chunjom danin Syria helpol hayat taril halsam leader Jolani chuan trongkam haron nei veta Kovelle Israelin anhlau thon pakhat international group ta chu Syria chemical site te ven him na thopui turin Syria sarkar thar chu ain hongani ti apuanga the Pentagon chuan hayat taril al-sam hruaitu thusai chu loma mantia mase thusai hi atakin ati hlotlin ngei han bai sai thu han sai boka US Defense Chief chuan Syria chungchanga Israel ne na close consultation hanti in po taka in biak ron ton na an nei phot an phutani ti apong zarbok ani
Syria helpol hroi tulu ber Ahmad al-Sara Abu Muhammad al-Jalani tia hanriat lar chuan Reuters News nena ahril danin akai hroi HTS ta chuan international organization tenen thok dunin chemical ral thua mansoi te hi aum tak takani chuan chung omna mun te ven him puitur chuan malak kanin peirangani hatia Mase Islamic Jihadist Group then khat te chuan Jalani hi anringlo ane achan chu Al-Qaeda Syria branch cha zungkayania Mase tunhaya hian khovelin anmu dan chu tiziom tumin Al-Qaeda nena hanin zom na chu achu chat ruya ISIS nena in zom na po hanlo nei to boka ISIS nen po anin zom na achu chat boka Mase thilngai tu dan a mindset dik takarot chu thilthleng halani lawani hanti The Pentagon lampang po hian Al-Jalani laka hian rin na anhat burlo ti achianga asipai than khat ten Israel an vauna video viral chiam kha halawam to boxia international level a thoho na hanai main Israel nen in hrethiam ton takle in po taka in biakron ton na hanai masak phot thi US sipai mun pui The Pentagon chuan han phut ta hani heti rol hian hayat taril halsam HTS Islamist helpol te hian kumsomnga palichung zat asat chung ko te rorel na chu han pai thak nuwa Syria rampuma antha kalzel te chin chiana le anlim te chu ti chiatania kothera anthala kantarle anlim jongjong te po ti chiat vek kania asat chung ko tha tu te than ro pui tak mai han siam tlang chunga architectural design ro pui tak mai chu HTS helpol te hian tichia in Bashar al-Assad-pa Hafez Assad-kwang chu nasatakin han halbok ani tichuan HTS helpol hroi tu Jalani chuan Syria ram chunga Assad chungkua hriat reng chu tichiat vek tur ania heibaka hian anro rel na rong tak nuaya tanin rap thak tak tak an siam le mitang an thana mun te chu ti topa tichiat vek ani donani ti apong zarbok tichuan Syria sarkar hatluk chiat nuwa ahma saberatan Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan asataro relna paithakani chungchanga thucharon soin Israelin Iranin athlop Middle East sa helpol telaka in dauna apuna wangin asasa sarkar hi helpol te hian olsam takin an phetlu thayani tia Israel thusai chu thildik lawani hatia Iran le Iranin athurwal pui Middle East sa resistance force zongjong te hi an chakna chete main ti ngin halani lawa Syria sarkar tluk chiat na hi kanthurwal pui resistance force Middle East summit te chaklo na tilan na hani lawani hati Mase Syria rama Bashar al-Assad sarkar paithakani na hian Israel le US chu mopurtun ni hatia he thilthleng hi United States le Israel command room a ruahmanasiam ani ti hi rinhlel tur haumlawa chutianga US le Israelin command room a thilan ruahman jongjong te chu afin fiana kan nei ani ati AFP lampoin report an pek dan chuan Iran Supreme Leader hian Syria thenom ram pakhat point he thilthlenga hian mo phurna hanai ani tin Turkey chungchang asoi langani antia Maseruam hanasiam tu berchu US le Zionist sarkar te hi hanni tin apu bok ani Mase hetianga Turkey soilang tel hi Turkey sarkar chuan Iran Supreme Leader hian thudik lo le thubel chian dollo asoyani tin an hnol thu an pongjing ngal ani Mase expert tam tak te chuan Turkey tang hian green signal mulo se chuan HTS te hian beipui thak na hi an kalpui thei an ringlo ani heti role hian Iran Vice President for Strategic Affairs Mohammed Javad Zarif chuan Syria sarkar paithak na hian Turkey hi ain rol ti achiangani tin halo sei to bok tichuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hian asoizel dan chuan asatakai hruai Syria sarkar paithak na tana ruahmanasiam tu le engkima troyom tu America le Zionist sarkar le Turkey te hian thiltum inanglo tak tak mai hanaya then khat chuan Syria marlam rambung then lak antuma then khat chuan Syria chimlampang rambung then khat te lak antum bokani hatia hetianga hapu te hi Israel le Turkey te hani tichuan athusoi hi mitam tak tan chuan rin mai ol sam tak ania
Turkey hian an border nai via Kurdish force te an beivaka mun thren khat chu Turkey sipai ten an lato ani tichon Israelin maron love boka Golan Heights tlang dunga ron lutin Damascus khopu yatranga lalo tak Mount Harmona haronin kultamup mai bok ani tichon Iran supreme leader hian Isael dan chuan America chuan thiltum pakhat dang hanei ve thunga Middle East sa an position chu ti ngea ti chak an tumani ati tichon HTS helpol te hi an kuta an mangta US chuan Middle East sa resistance force dangjong te beina tana akudle ke berle thopna pum hlum hapek chu Kurdish force te ania tichon heng ho hi ron thuam chakin axis of resistance tia US in asoi thin helpol dangjong te chu Syria tang hian Kurdish force te thuam chakin no chhovek antum dona sarkar paithatu HTS helpol te hian chu an hrethiam lawani ati hebaka hian Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hian Hezbollah ho lapna natak chu Israel hian atwara hewang hian Judah state chuan Hezbollah nena in ka hai harot ta chunga lo thailo in ka hai na chu an siam ta ma se hanral rel dan chu thak danglamin Syria hian thiltum han nei zokani hati Iran supreme leader thusoi hi the Times of Israel chuan ron soizuin hein remna hi Israelin ground operation anayatranga thanhi vele Israelin hepol laka beipui thangna lian tham akal puyatranga thathumna vela inremna hi siam ania Hezbollah fighter sangtam takchu tha ania an throi tu senior jongjong deu thopo tha vek ani to boka ral thuam tamjok ti chiat sak ani to boka chumi nuwa chuan Israel thurwal puitele khovel ramdang ten Israel sarkar laka in ka haina thuthlung hi siam ani ta chawani tin han soifia ani tichon Iran supreme leader thusoi hi nizan zanrei to takmaya khan Israel defense minister Israel kat chuan haron changleta Syria Bashar al-Assad paithak ani na chungchanga hian US le Israel chuan ruahmantu ma kan siam lawa ruahmantu siam tu beranga minpu na hi Israel chuan anhola athurwal pui sarkar phethu kanina hian Tehran ngai hi mofur tu ni hati Israel defense minister Israel kat hian Jordan ram rivel hatlo lain hethu cha hi asoya Iran chu athenom ram ta chunga Israel laka Israel melma din chuatir tuma Eastern Front din tumtu ni tin hapu bok Israel defense minister hian adim lo saksak veu maya Syria thilthleng chungchanga hian Khamenei hian ama lema ain mo pu tur hania octopus sangmaya Syria te Lebanon te Gaza te ralthum kengpol misol rol tanhena tranpuina sum hapek thrin hi aban san ahun tane voin hian hetaka local na chan chu Iran hian Jordan ram rivela hian Israel melma te din chuana tur kong chu ruahmanatuma chu melma thar octopus arm chu Iranin din atum hi danchani thainan heta hian kalokalani hati tichon Jordan ramribula tangin West Bank ka Iran hian ralthum lu tiratuma firfiak polte thuam chak tharna turin sumle pai manga ti mason na le ralthum tamjok supply tur point ruahman na hanayani ti intelligence report atangin chiang takin kanhrebokani hati tichon Iran hian kanthranom ramte kudle kya man hatum jela wangin West Bank ka firfiak polte chet na engpo anathayang ber changle turin Israel sipai te kahriatir ngala Israel le Jordan ramri po indaidan na bang fencing net jok siam tura malak na po chak jok ka kalpui turin kahriatirani hatibok indona lian tham thengri lo ma sela amma ai ma indona lian jok le how tak jok hi atheng thutang ti lauthona lian tak aw meka hewang hian US Secretary of State Anthony Blinken chuan voin hian Jordan le Turkey ramte Middle East boina chungchang soiho pui turin hatlo veve dona Israel le Hamas in kara remna thuthlung lotling hlei thailo chungchanga mason na lampana ke hanpen thaina turin mitang in thleng ton na le in ka haina haum thainan Jordan le Turkey te hi asoi pui don boka hebaka hian Syria po thunai na in thak thleng na mumal tak aum thainan
tran pui thai dan tur kong te ruahmanna asiam don bok ani heti lai hian US National Security Advisor Jake Sullivan point Israel te Qatar le Egypt te atlo don ani ti US official chuan an pungjar bok ani heti lai hian nimina UN General Assembly hanaina Gaza in dona chungchanga adopt resolution han siama UN General Assembly member jasongale pariaten he resolution hi han thopa Masa resolution an siam dan hi dulo tu ramsom le pathum hanom boka chungjinga chuan US le Israel te hantel bok ani achan chu unconditional and permanent ceasefire tinia thudel kileng maom lawin in donan topsan ngalanga in ka haina aum hal turani hantia ti chuan thudel kil le thilphut dang hengma om lawin mitang jongjong te chua zalen ani turani ti ani bok ani Mase UN General Assembly adopt resolution hian omzia hanai don lo ti alang le ta apom lo tu le anol tu zinga US le Israel te hantel wang ani ole khati jong kha tuntumata report kan bot sai thai te nile phot sela kan video hi milo ser darsak le thau turin thir tu le ngai thatu jongjong te kan ngen cheu ani